Eugene. Nataka kuulizia Pastor Mike. Ndashaka gusubiza umushumba. Ariko ndashaka sikupata mic pale. Agaru kubera ntabonye masihano. Mic, microphone. Agaru kubera ko ntabonye microphone. Nina tatizo ya kifua. Bijari Nina tatizo ya kifua. Afite ikibazo cyo kugatuza. Na ndio maana sikupenda nitumikishe mic za wengine. Nayo mpamvu atifushe. Alafu kusudi kama ni majivuno ambayo tumefanya. Oya mubibone ko ari kukwirata. Kimeeleweka? Yumvikana. Nauliza tena kimeeleweka? Ndabaza na none yumvikana. Nataka tusikilizane. Ndashaka ko twumvikane. Maana tuko ndani ya utukufu tu, hatuyatoka. Kubera ko turacyari mu Kristo Imana ntabwo twatwavuga. Kimeeleweka hivyo? Biri kumvikana cyongeye. Atanikatia hukumu. Nta muntu uri gucira urubanza. Hata watoto wa kanisa wanajua ile. Abana b'itorero barabizi cyongeye. Nataka msinikatie hukumu. Kandi nanjye ndashaka ko mutacira urubanza. Maana nilijisaidia na mic. Kuko nifashishije iyi mic yanjye. Hata nilikatia hukumu. Ntabwo muri gucira urubanza. Unajua kwa leo kuna tatizo ndani ya kanisa. Urabizi muri iyi minsi dufite ikibazo watu wanaweza kosa kusikia neno la Mungu. Abantu bashobora kudakora kubishaka nafasi fulani. Ahubwo barimo gushaka ikibazo kritike kuwe. Nubwo kritike hapa tunatafuta aha tunashaka neema ya uwezo wa Mungu katika. Turimo turashaka ubuntu n'imbaraga z'Imana. Imana ihagisha. Haleluya. Mimi ni mchungaji wa kanisa la Elohim International Church. Tumushumba w'itorero rya Elohim. Mimi ni mama. Ndumubyeyi. Mimi najua na Kinyarwanda. Kandi nzi n'Ikinyarwanda. Lakini inanishindaka sana kuisema. Ariko bibyanifanira kubivuga kugira ngo ndio maana umeona wamenipatia msaidizi. Niyo mpamvu bamaye umuntu uri kumfasha. Nashukuru kwa kuwa wamenipatia mtoto wangu. Ndashima Imana ko bamaye umwana wanjye. Yeye anisaidie. Kugira ngo amfashe. Alafu jina yangu kama vile wanakuambia. Izina ryanjye ko bababwiye. Mimi ni mchungaji asifiwe. Ni umushumba asifiwe. Nina mume mmoja. Mfite umutware umwe. Nina mtoto 11 ambao nimetosha ndani ya tumbo yangu. Mfite abana 11 navanye mu nda yanjye. Kandi mfite abandi bana banendera. Nashukuru Mungu maana hapa kuna mama mchungaji ananijua. Ndashima Imana kuko ndamo umushumba banzi kizana ametoka. Lakini mama mchungaji wa imbaji hao imbaji walimba nyimbo nzuri sana wakanifurahisha. Mama umushumba waba baririmbyi baririmbye nyuma kuri bamesheje. Nashukuru Mungu. Ndashima na ule mpiga nzenze ananijua. Nuriya muri kuri keyboard aramuzi. Mchungaji wake ananijua. Umushumba we aramuzi. Nashukuru Mungu. Ndashima Mungu kwa kuwa ndashima Imana kuko wengine hapa nimeona hari abandi bantu hano nabonye. Nifurahisha na mtoto wangu pale. Neshejwe n'umwana wanjye hariya. Mungu akubariki. Imana iguhe na usimwaibe tena. Kandi niwongere kuwa na simama. Hagarara ahantu hamwe. Hakuna pastor hata bebaka watu mbinguni. Nta mupasiteri. Hakuna mchungaji mwenye anaweza kubeba mbinguni. Nta mupasiteri uzakujyana na basi matendo yako na uaminifu wako. Ibikorwa byawe no kwibira Imana kwawe nibyo bizakugeza. Ndashima Imana. Mimi ni nabii. Ndi umuhanuzi. Na mambo mengi ambayo nilipata. Hari ibintu byinshi Imana yampaye. Alimwacha tuseme kidogo. Ariko mureke tuvuge gato. Najua Mungu ni mwema. Kubera ko ndabizi ko Imana ari nziza. Amen. Amen. Haleluya. Tumesikia maneno mengi ambayo Mungu amezungumza nasi mchana wa leo. Tumesikia magambo mengi Imana ikuganye na mama ambaye ametoka Kigali. Shimira umubyeyi uturuka Kigali. Imana imumugisha. Wakati mama wao wanafanya injili. Igihe mama bari kuvuga ubutumwa. Najisikia faraja. Ndandumva mumurijwe. Najisikia faraja. Ndandumva mumurijwe. Nawe uwake injilisti. Amen. Na uzawe mwinjilisti. Unasikia? Wewe mwinjili. Na zaidi mtu ambaye anakubeba kwa mgongo. Umuhetse. Usimtoke pembeni. Humuve hano. Maana kuna mambo na mimi niliona. Kuko hari ibintu nanjye mbele. Mkamati. Umufati. Mmoja akasema sasa nishike mkono. Baba shaka. Baba shaka.
nimeshasema miniti 4. maze kuvuga iminota ine. Na mimi nakuwa na gahunda. Kandi nyagira gahunda bene data. Maana na mbinguni tunakuwa gahunda. Kuko no mwishura wa gahunda. Amen. Amen. Kristo mwenyewe ana gahunda. Umukristo udafite gahunda Simuishe mbinguni. ntabwo ashobora kugera ku ijuru. Ndio nimekuja kujua kama kwa Kristo mnakuwa baraka. Nje kumenya ko kwa Kristo hari ibintu Kwanza ashamba pale. ushobora kuvuga unaye mbele wa Bwana. Sikia. Nyeneye ko umuntu Anakuwa na haja ya mtu ndani ya mkutano. kuko imani tena umunite Ndio watu asubuhi. na pia mu gitondo Ndio yote mzima. isi yose Kuna kabila 3. hari amoko atatu. Kuna kabila la Waisraeli. Hari ubwoko bw'Abisirayeli. Ndio taifa la Israeli. Nibwo bwoko bw'Abisirayeli. Kuna kabila la watoto wa Mungu. Hari ubwoko bw'abana b'Imana. Amen. Amen. Haleluya. Hamtanisikia. Ntabwo wanyumva. Mimi siko wa kabila, Jewe ntabwo ndi mu bwoko. lakini mimi ni wa Kristo. Jewe ndi uwa Kristo. Ndio maana nataka kuambia ya kwamba Niyo mpamvu ushaka kukubwira. Kristo ni kabila gani napaswa kuwa nayo. Umukristo ni ubuhe bwoko agomba kuba? Kristo Kristo inabidi anajichunguza. wenyine Je, wewe ni wa Kristo? arabaza ngo Au wewe ni wa kabila fulani? cyangwa bose Maana n'abandi. mpaka sasa hivi Kugeza iyi saha Israeli wangali na roho ya Yesu. baracyatangaza Yesu Mpaka Mwisraeli. yuko azavuka Lakini Israeli. sasa probleme yetu Ariko ikibazo si ambayo tuko ndani ya neema. twebwe abari mu buntu Neema tumeipoteza. ubuntu turabutakaza Tunaona kama vile kawaida. kandi turabifata nk'ibisanzwe. Lakini watoto ambao wako ndani ya neema, Ariko abana bari mu buntu hawa ni watoto wa Kristo. aba ni abana ba Kristo. Hata niseme kwa ajili ya kabila la Kristo. Reka mvuge kuri ubu bwoko bwa Kabila Kristo. la Kristo Ubwoko bwa Kristo halina nguvu, ntabwo bugira halina chukizo, ntabwo bugira halina wivu, ntabwo bugira ishari, halina matatizo. ntabwo bugira ibibazo ibyo ari byo byose. Kabila teule la Wakristo Ni ubwoko bwatoranijwe na Kristo ambalo likaishi mbingu. buzaba mu ijuru. Waimbaji walivyo nzuri Abaririmbyi baririmba neza wanasema hivi, baravuga "Asiye tutamiliki mbinguni, ngo tuzongera mu ijuru, tutaona tatizo. ngo mu isi Yaani hatutaona vita. ngo mu rugendo ntabwo tuzabona impanuka, Tutaona milima. ngo mu rugendo ntituzabona imisozi, ngo ntabwo tuzabona Ndio indwara. maana sasa hivi Niyo mpamvu muri kama uko kabila la Kristo, niba uri ubwoko bwa Kristo nataka unisikie. ndashaka unyumvire Ya maneno haya machache ninataka aya magambo make nshaka kukubwira. tusaidie sana. Imana idufashe cyane. Yobu hizi ni habari za Yobu. Iyi nkuru ya Yobu Na hii habari ni habari ambayo tunajua sana. kandi ni inkuru dusanzwe twumva cyane. Ambaye aliteseka mno. Ni umuntu wababajwe cyane, Aliteseka. yarababajwe. Kuna wengine wanakuwa ndani ya jaribu. Hari abandi baba mu bigerageza Anaona kama jaribu yake ni jaribu. ariko akabona ko ikigerageza Bwana haiko jaribu. kandi atari ikibazo. Amen. Amen. Kuna wengine Hari abandi anaweza ona ashobora kureba simama upana simama ndani. ahantu ahagaze Anaanza kufuru Mungu. agatangira gutuka Anaambia Mungu, Mungu mbona unifanya hivi? akavuga ngo Mana kuki wagize Sio gutya? mtu mbaya hivi. Kubera icyo wageze gutya? Hapana. Oya, Yuko alikuwa na majukumu. Yobu yari afite ibibazo. Yuko alikuwa na matatizo. Yobu yari afite ibibazo. Lakini sitasema matatizo yake. Ariko ntabwo ndi buvuge ibibazo bya Yobu. Alifika sura ya 5. Ugeze no ku murongo wa gatanu. Sura ya 8. Ku murongo wa munani Akajiambia ya kwamba aribwira kumbe ingekuwa heri byaba byiza mimi nimtafute Mungu. byabasha Na nikimtafuta Mungu, kandi mu gihe shaka yangu nimtafute Mungu. n'ibyanjye byose bishaka Imana. Amen. Mungu atusaidie sana. Nilikuwa nataka sema sasa hivi, oh my friends. Nashaka kuvuga ngo nshuti yanjye, Kumbe nilikuwa nawaza my friend. Kumbe nilikuwa sijui kama my friend yuko pembeni yangu. ntabwo nari nzi ko Nilikuwa nawaza my friend yuko pembeni yangu. ntabwo nabyutse ko Mungu atusaidie sana. Amen. Unajua mpendwa, Urabizi bene data, kama hauna rafiki ambaye anaweza kukusaidia kwa maisha, niba udafite inshuti ishobora kugufasha mu buzima bwawe ni vigumu sana mno. biragoye cyane, Ni vigumu sana mno. biragoye cyane. Alafu yuko wakati alijiambia haya maneno, Igihe Yobu yibwiraga aya magambo akaona yeye si kitu.
Mama wako msosi. Nikamutile kama ni treasure. Amen. Vraiment. Amen. Nataka utumikie Mungu. Ndashaka mukore. Nataka ujisikie kwa kitu. Ndashaka muuma kitu. Watu wanasema sema bunini. Njoo hii. Vitu ile hapa shamba tu. Usikie. Na upenda msalaba. Roza ni baraka. Msalaba tika. Kuwatia msalaba. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Alafu mpili wa pili alisikiliza maneno moja katika mambo. Nikasema kumbe ni sisi tutumikie. Anaomba kuja Mungu ni mama. Sisi tutumikie. Bila kutokuwa sisi tutumikie. Bila kutokuwa kwa kitu. Ubebe niko na hizo viti. Ile niko na hivi viti. Kumbe kucha na wewe naje. Nacho mtima kumbe afadhali tunaweza na chino kizee kwa bila tunaweza kuongea kwa bila tiki unaweza kuchokea ubika mtu unaweza kuchokea ubika mtu ajili ya kawaida ndamizi kwa ajili ya kawaida yako kubibi sana zuri yako hauna kabisa kitu na ubike mtu wa hauna kabisa kitu ya kawaida hata alivyo mbona ni sana na mshoka kwa mtu Masikio yako yategemee.
nifanye kitu. Nifanye kitu. Na wakati nitafanya kitu, kuna neema. Mungu akaniambia imani yangu nilipoteza 950. Kwa sisi hai mumbi magana chena na mitano. Bwana alikuandikia dawa za miezi 3. Kama akwandikia imiti ya miezi 3. Dawa ambazo niko natumia Imiti kubwa. zimwani nilizikosa juzi, zilikuwa zimeisha. Ime anayeuza kwa shoki ya shize. Ili tena mzee aende Kigali. Jansa ndio mzee akichikapi na mwenye mshaki. Mungu akaniambia hivi, Imani yangu tina. sasa umefanya nini? None wao koziki. Kusema mimi nifanye nini? Kusema mimi nifanye nini? Kugira ngo ngiye kumwalimu. Kuna waganga walizikamata Abaganga bayafashe. na hata zikurudishia. Na Unaweza fanya kitu kusema niingie mudawa zenye waganga wanatumika. hari ikintu wakora kugira ngo nicire mu miti uri kunywa Kusema kitu kifanyike. kugira ngo hagire igikoreka. Amen. Nikaambia Mungu, Ngirima mimi naenda. ndagiye rwose kubwiriza ndagiye Mama naye mbona amenifariji roho. uriya mubyeyi ko yamuhumurije umutima. Niambia tena nini watoto wangu? Ni iki ubwire ubwoko bwawe? Nikashikamata tu. Ndifata Lakini ashukuriwe Mungu. ariko hashimwe Kristo Kwa Mungu amenisaidia. kuko Kristo yafashije. Leo Mwene data, kitu gani ambacho naweza kuwa nakushia? niki ushobora kuzana Kama umukiza? Mungu ameniambia kwamba Niba Imana yangiye naweza kukusha kitu gani? niki nayibutsa? Na kama Mungu amesema tufanye kitu ya siri. Kandi niba Imana ivuga ngo dukore n'ikintu cya sente, Mungu atusaidie. Imana idufashe. Mungu akapenda naweza kufikiria. Imana ishatse yatukingira n'amahano. Mimi pastor mwenyewe ana mikrofoni pale. Na pastor afite mikrofone hariya Alishanishukia. yamaze kumva ari kunyama narangije iminota Alishanishukia. yamaze kunyanga cyane ushake bw'Imana. Nani mtu ambaye Ninde atafanya kitu kwa ajili ya Yesu asimame? ari gukora ikintu kubera isenge Mimi kwa ajili nimekia niko hivyo, nubwo bigera bimeze gutyo lakini niliambia Mungu nitafanya basi 50,000. nabwo Imana igashyiraho iminota. Aliambia Mungu Imana guca nifanya hivi. ndabikoze Hakuna deni. kubera ko nateme Nienda sipana. nje ndashaka noneho Mana Na wewe nawe nani mtu mwenye atafanya kitu juu ya kazi? ninde hano tulifatanye gukora ikintu kubera ubuzima Mzigo ambayo kisatuma bibutsa Imana. nani atasimama? Ninde uri waguka? Nani atasimama? Ninde uri waguka? Anaweza ambia Mungu, ashobora kugira Imana Imana nani mizigo yangu? naki imitwaro Naitia kwa isente. nyishize kuri isi Nimekamata mzigo yuko hapa. nuko nanjye mfashe ibibazo biri hano Nimeitia kusini. nanjye nagishyira kuri sente. Nani atafanya hiyo kitu? Ninde uri gukora kino kintu? Nani atafanya hiyo kitu? Ninde ari bumufashe gukorera Simama Imana? kwenye miguu yako. Haguruka umwiyegeza. Nani atafanya hiyo kitu? Ninde ari gukora kuri iki? Yuko kusema anajua Mungu unaweza yote. Yaravuga ngo ndabizi Imana Hata gushoboza. sisi kinaweza Sina na kimwe gishobora kurogoya imigambi. nini ambaye anaweza kubadilisha mpango wa Mungu? Niki cyahindura umugambi Nini w'Imana? kinaweza hata kazi ya Mungu isifanyike? Niki cyatuma umurimo w'Imana udakoreka? Simama kwenye miguu yako. Bari guhaguruka ku maguru yawe. Kitu gani utafanya? Niki uzakora? Kitu gani utafanya? Niki uzakora? Simama mpendwa. Haguruka mwene data. Mwanzo tulikuwa Goma Musi tuba turi muri Kongo. na mtu ambaye alikuwa Kinshasa Tuba turi kumwe n'umuntu avuye Kinshasa. akasema Aravuga eti wakati ya Mungu kufanya kitu ndani ya kazi. aravuga ngo mwene data tugire icyo dukora muri umurimo w'Imana. Mtu mwenyewe atafanya akisida. Umuntu bari mu agiye gukora Imana. Hata niseme Mungu mtu mwenyewe kuna spidi roho. Aha harimo umuntu afite umudayimoni w'urupfu. Sasa wakati tulifanya hivyo, Igihe twakoze gutyo nilikuwa na senete yangu. nari mfite shenete yanjye Nikaitosha nikaitia Mungu. nyivanamo nyishyira mu kibo. Wakati nilitia mkitunga, Maze kwishyira mu kibo natoka tu kutemka tu kuchukua na mbele. twari tuvuye kuri tebuka niho tuba turi gusa. Nafika kuchelewani. Ngeze kuri kire
telefone ntanzi mu by'ukuri mu byumweru bitatu ndafite telefone nziza telefone nziza atanze set piece ntabwo mwazimenya ariko abantu bazizi ariko iyo agiye kugira agiye kugira telefone y'ibihumbi 200 miliyoni 1,200. Haleluya, haleluya. Amen. Astahili. Haleluya. Nasabiri mafuta yako. Na kuna kunesha Samsung chako hivi Asia. Kama hauyapanda juu ya kawaida. Ni utarasa utakuve mbisanzwe yake. Unasikia? Amesema kitu kimoja. Afuzi chini. Anasema ya kwamba anakuze ngo wakati mara ukiona unafanya nguo ikiacha suzama na mambo yuma. Bado mwenye hayataka spele. Unutana na spele. Anasema kama spele ni nguo ya mtu. Na spele kumenda mlinzi. Spare. Aliko spele Si ni kashwashwa kwetu. twetu unaliza kashwashwa. Ni kashwashwa. Tunaliza kashwashwa. Unajisikia huko pale tena kashwashwa. Tufika timu kwa nambari kashwashwa. Mara kwa tena kwa spele. Bila Ile ni kupanda ile ya kawaida. Nukuza